batizwa mjina la Yesu. Mejuba anamwambia usisukiwe. Iko na utayari ya kuacha imani kwa sababu tu ya kutokusukiwa. Anaambia usisukiwa, simie nishinde kusukiwa. Sasa nitaanza isha, niko mama kwanza na bwana yangu ananipenda. Na ye papa ye peke ndio alinipa $50 niende msalo. Umeje ushasikia? Ili bwana yako iko na mbingu ya kukutia ndani. Umsikie. Siko na mbingu yenye takutia ndani. Na utajambia kama si Mungu alisema tutie waume wetu. Alisema tuwatimu nini? Tuvunje neno la Mungu, tuashi neno la Mungu, tuwatie hao. Hawelewe neno la Mungu. Mungu hakusema hivi. Paraporo ya imani tunaweza vurugana, tunaweza kosana, lakini ninataka nijiweke a bonne relation na Mungu ambaye atanipa uzima kuliko kukua bonne relation na nikuwe na mauvaise relation na Mungu. Le choix est clair. Nani njoo mkubwa kumwingia? Bwana njoo mkubwa kuliko Mungu. Mzazi njoo mkubwa kuliko Mungu. Njoo alikufundisha kama Mungu wa dunia ni mzazi. Est-ce que c'est vrai? Mimi nauliza, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il viendra état, njoo hii wakati tuko ndani. Les hommes comme nous, les femmes comme vous, ne supporteront point la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ce qu'on appelle la foi apostolique. Les enseignements de Jésus que Jésus a donné aux apôtres. Est-ce que musene doctrine kuko apotre moya mwenyewe alichagua kwa mwanamke akakuwa msimamizi wa kanisa, representante wa kanisa? Muverse gani? Na kanisa hili inaitwa nini? Yenye yule mwanamke aliongoza. Parmi la saine doctrine, dans les ministères, il n'y a pas de femmes. Hakuna wanawake. Ça n'existera pas et ça ne sera pas. Et quand nous voyons ces choses, tunaelewa ya kwamba tuko mwakati ya nini? Ya mwisho. Leo tunakuwa na representante, bishope, eveke, tunakuwa na tutaanza kuwa na pape ya wanawake. Haina problem. Haina problem. Yenye mtumishi wa Mungu anaongea hapa. Depuis agano la kale na agano jipya wanapatana. Kama mwanamke hawezi vala pantalo, hawezi vala manguo inafanana ya mwanaume. Inaomba meme hata madini na asili haiwezi tufundisha. Mimi napenda dini ya Kiislamu sana. À cause de leurs enseignements de la modestie. Na ba masere. Ushaona masere wa kujipanga? Ushaona masere wa kuvala pantalo? Ushaona masere wa kuweka meshe kukichwa yake? Ushaona masere mwenye anaingia mkanisa bila kufunika kichwa? Inaomba twende tuonane mapadi. Ushaona masere wa kutia lurusha leo? Ushaona masere wa kutia kilo na atie makucha ya plastiki, atie rangi, hata naenda kumariasha aende wapi? Ushamuona na geuka Papa Pascal njoo aliishi na wana wao bien. Njoo alipasha kuwa padiri Papa Pascal. Ndio. Simama
wakuone papa. Ulipasha kuwa perabe. Yesu akamrangontre leo kwa mfu apostoli. Niko naomba Mungu akupatie dada mama wa kukomala yeye muimani ya mitume, muende naye mukomale naye muzekeshane mpaka baraka nitakuja. Haya baba. Célibataire occupé Yesu. Mais bale watu hawezi tufundisha hata si watu ya kiroho tunajiparamia kiroho. Paramia kiroho. Hatukola kiroho wanaweza kuwa namna gisi mnavala. Kiroho wanaweza jipamba gisi mnajipamba. Na makosa ni yetu sie ba huduma ya neno la Mungu mkanisa kwa kuingiza filtre wenye evangeliste Jonas alitufundisha hapa Dimashi. Les infiltrer dans l'ambassade du royaume. Siye mkanisa yetu, maana kanisa yetu mkanisa yako ndio itakupeleka mbinguni. Hapana. Isa W unaosa kama ushike neno la Mungu utaingia mbinguni juu na kufunika kitambani. Hapana. Juu uliacha makangadadi, uliacha mapantalo na ushike neno la Mungu na roho mchafu na roho ya kiburi utaingia mbinguni. Amen. Hakuna. Sasa tunaonya mtu tunakosa tunakubembelezea mbinguni. Tunakutongozea Yesu. Tunakutongozea Yesu amkala njoo unaona usiache tu bwana. Hapana, tuko msiku za mwisho. Kama hauchunge mafuta, unacheza na mafuta mtala, unacheza na kweli, tunakuacha upotee. Na hukumu inakongoja kwa sababu ulishasikia kweli. Jaduz 47 nasema neno ulilolisikia ndio linakongoja siku ya mwisho itakuhukumu. Amen. Neno. Toka tamu kanisa ulishasikia haina problem. Wende urudie mwenye unataka. Meyenye ulishasikia inakongoja siku ya mwisho. Nakongoja siku ya mwisho. Sima kama sikio ufanye sablaka au usikiake. Me ile neno yenye ulishasikia iko deja kapte mu identite yako. Na iko inakongoja siku ya mwisho. La foi apostolique ce n'est pas le lieu de blague. Nous n'avons pas de compromission. Enda upotelee mkanisa ya bakuvala makola mapantalo na kusukasuka saa makahaba enda. Kanisa haiko pubele. Kanisa ni pubele. Ni mangugu nanga. Nani alikwambia kanisa inakuwa magugu nanga? Kanisa kwanza inaitwa les appelés or. Wenye anapaswa patikana mkanisa naitwa Mkristo ni mtu alitoka, mtu aliyetoka. Humu hamna michango, haiko pubele, haiko dunia hii. Hii ni nafasi ya walioitika mwito ya kutoka ngambo na kuja katika ufalme wa Mungu. Ndio maana inaitwa Ecclesia les appelés or. Hauyatoka ungali dunia unapenda kutuingilia mkanisa. Evangeliste. Meme si la apote, twende tu evangelize. Wale wenye viko mpwe zero, twende tuwatafute. Tusilete mapagani muziki. Mtu haya amini Yesu, haya batizwa, tunamfanya gitariste, tunamfanya drume, tunamfanya koriste, tunamfanya mwimbaji. Hata wakashi kuga. Kama ulishaanza panda mbele na hauya pitia kumulango ni wokovu, utaokoka tena? Hawezi. Hakuna kabisa. Unaanza kusimama unaongoza ibada na ungali mpagani hauya zaliwa mara ya pili. Ungali utazaliwa mara ya pili. Ushajizala deja. Jamais quand mon père patriarche Ngulili, il y a des hommes de Dieu, bashanza kuwa majina ya apotre, ya pasteur, ya baeve na hawayazaliwa mara ya pili. Hakupita kama nouvelle naissance. Mais alishakuwa askofu, alishakuwa pasteur, alishakuwa mwimbaji, alishakuwa musicien mkanisa. Retour
Inabidi tukurudishe, tukutoshe urudie, kisha tuanze na wewe kule, njoo tukulete tena upya kabisa. Na kama huko ndani tunakuvunja kwa njoo misio ya retour fondement apostolique. Ndio maana unakuja ulikamata ubatizo mbaya, unarudia kumai ya lake Kivu, unabatizwa mjina la Yesu, unaanza maisha mapya tena. Yes. Na ubatizo problem. Nani haya batizwa? Tutambatiza kesho. Batizo ya kweli mjina la Yesu. Kweli. Papa Apotre Ngubi alibatizwa yeye nani pase na amehudumia 40 ya ministeri. Ya inane. Alibatizwa yeye nani